دهوک او پارێزگە هیاک و زێدەترین گازندە ji bal welatiyên wê ve dihênekirin li dûr buwarên cudayên xizmetguzarî û hin caran jî ji bal berpirsên îdarî ve jî heman gazinde nahên veşartin. Nedamezrandina rêja fermanberan li gorî ku wek pişka parêzgeha Duhokê hatiye destnîşankirin jî êk ji wanayek û kargiriya parêzgeha Duhokê dan pêdan pê kirî. حکمت داوری دانه کسی مروف نبینه که چیزی که بتر کر بید و هندی حقیقت دا خارج همین احیا و یعنی عالم کو به عمل کردی با تعیینات یعنی بو گلک شو یعنی سبحان الله دوش همی منطقه دی اودیتره یعنی حقیقت بتر دا خارج همی جوانب و ام وکو خلق دو که خو مقدور بین یعنی وقت دور برجی نه بس دو از سوالاتی که خلق سیملی ما کرم که سیملی ببینه چی بیل سیملی نه جاده که نگاه پزارات قطابی ما خارج ماستر خارج کلیان زانکوانه یعنی همین مالت خود روی نشتینه نه سروکی انجمن پارێزgeha Duhokê jî hevrekiyên siyasî bi sedem dizane ji bo nemifadarbûna parêzgeha Duhokê ji behra xuya damezrandinê û tev xizmetguzariyên din. متاهرما کردستان گلک جاراجی به سوز دابون کو او غبن او مناحقیات در حق دهوک دهاتیا کرن بیت چاره سر کرن بس مخابن اف قیران افسر دهاتیا کرن و ادیل اسباب گلکن فاکتریت کو بوین اگر و چند رنگ هفرکیت حزبی بن رنگ گلک مایته کرن بن واسطایی بن Pişka parêzgeha Duhokê ji budceya giştiya hikûmeta Herêma Kurdistanê 23 sadê ye. Li dî vê rêjê li gorî zanyariyan pêtivî bû heştê tanût hizar fermanberên din hat bane damezrandin ku dibîte rêja 12 ji sadê. Lê weke welatî dibêjin bêkariya wan bi qurbaniya vê yekê û ew bêbehr bûn mîna mifadar nebûn ji dabînkirina gelek xizmetguzariyên din. Dilşad Hîmû NRT Duhok.